project ya government imazireho miliyoni 3.5 yandeza kutandika mweta abantu mbagambira omugasho gwa project ahe kuza kuraba ece kuza kora ece kuza kubaganyiramu ekibi cy'Afrika n'ikibwe kiti omuntu roba noteka tekoteje project nyowe najigoba muki otakumanguna mwishukuru wawe naja kujigoba ondisha kiratibishi nyowe kanagaba naye kurire eji project neza kunyamba konka wayebwa ngune ya generation and generations eziriza korbo honana korbo tajizrota utarunchi tukopali izo leadership na community kwa bantu bamanyu na hakora bahamiza kilomita nzingana wajitegereza swat de community neza kusapoti yani umanya omugiza wajihura mu bintu n'kibekizo cy'amara. The third one, let's to put it in so tukajangwa amizingagu ngaza gukora gati na gati meta ya chairman neza gumaho njya wagitegereza kurindi wacenga ibintu babikora bamaze rekomishoni zakora kungingo omuringo nigo gumwe we omnyishengero wa Sheema eyamatemba na umechubaju ari kugambaho n'abataka ashoborire ari kugira ngo kutungwa kumanyisa hamwe no kumanyisibwa ni chikuru munonga information mwibintu sisikara ko atari information na mwene RDC cywa gamba abantu tubatungire information is power kumwe ari kugira information is power kwere kuchikamu yaki kamu tugire kitwagikozesa ntabwo icyo ni ikintu kikuru munonga nashemerwa munonga kwikamuze niba nareba ne kanisa mu jombe ki mwebale munonga abuko bikitinda kitigirewe Misa chitumwine mukuru w'entebe ya kashatu yashabangu bihe obwoma obwo kubara meizi ahatapu za community kandi babire abo kugabira amashomero ameizi naga akazi gangore primary bagateka tekeho timanyiwe kujengote mumita abatkaragana wajo tikunu ntaka ganze tugarza ho mita mwene banje nkora mita mwene nyenze tshoboro cyerwe abo kubakamba gambire atishomero keri honarebo kawurya twena tukasoma twashomene muhamanya namizoga kwezi nsanazamanya hona ishomero keri nortaho mita dero nortahameze ninga shomesa no shanga batanabire nabije wabo community tax nabeshengereza government twena ne yitu Uganda twena ne yitu murebo kumucura twazibwe konka tax na nimba shabungu zitazahumira oguyayongera yashaba ku government eyamba ahankora kandi kagaruka ekakora na hari kabuyonjo eyishomero eri muzera primary ari kugira ngo riyo mu mberambi bine kugikoraho ne nayibaringa ne rishomero ni institution ekusya abana tingmanya kwa umuzwe cyari ko gampa onga ni institution ekurumba abana rukumi hariho mizi ebya kandi agatugajire abana gaza kutora gambuke gazika chimbo twine myanya ekumanywa kacane mbanya kacerere rya kahungu ati mu mujumanya tari yo kantkora nabeshe geramiza gubwa kwikayo abebembezi bashoborora bari kugira ngo amashomero amarwariro ahamwe n'inguto tibiri mu muringo mbi munonga kandi aba contractor abakwatsure umurimo basimwa ahabo gukora kuronji kwa harambo bakaba bampira assignment yo kureba ngo amizi ga masio ikaine problem abakozera amizi go kubanza not this contractor bakakora bintu bitahitire nkarabamu nakora reporta ibinarebire bakani benda ku blaming umbrella exonerated it because umbrella was given a project which was supposed to have been completed. So umbrella, at least from that experience had to care. That's why you have been moving with this contractor kurebango akozere bitu bihichiri amakora gasha kwa Gerard Tugume omuri Sheema bari munonga Gerard Tugume abo makora go twagaruka home district murembo rwa Fotopoto abantu abarukwingana makunyana bakibirundware asiko seuza habwabusha uherezo ubu waherezwayo aba Joint Clinic Research Center bari kwetebekanizo kushabuze myaka 30 bari kwereza abanyarwanda
okujanjaba okwizoba limwe kubire kugenderire aha bantu kuruga omu districts nka Kabarore, Kamwenge, Fort Portal, Kyenjojo, Kyegegwa, Bunyangabo, Kasese, Ntoroko na bundi bujo. Tulina eddagala lye tugaba erya hydroxyurea kulunyo. Tukimanye nti abaana abalina nalubiri baba n'okusoomozebwa kw'ebintu ebyenjawulo, babeera n'obulumi kye tuyita vaso-occlusive crisis, era babeera